Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Teala hayırlı günler, hayırlı turmuşlar nasip eylesin. Tenlerimizge selametlik, ko'ngillerimizge ma'rifat, oilalarimizge bereket, muhabbat nasip eylesin. Endi bu dunyoda turmuşlarimizni Alloh subhanahu va taolo qo'shgancha olib borib, Alloh Teala bizga farz qilgan, bizga tegishli qilgan amal g'iybatlarimizni o'tab, Alloh Tealaning rizolig'iga erishishga nasib eylesin. Chunki shu tushunchalar, ya'ni amal g'iybatlarimiz, Alloh subhanahu va taolo bizga farz qilgan ishlarimiz hammasida Alloh Teala tomonidan bizga yo'naltira, Alloh Tealaga yaqinayta. Alloh Teala qo'shgancha, Alloh Teala bizga endi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam o'sha ko'rsatgancha ishlasak, jirni yetkirib, tartibini saqlab ishlaymiz ekan, u vaqtda albatta Alloh Tealaning rizolig'iga erishishga mumkinligimiz bor. Mumkinligimiz to'g'ri ham shu Alloh Tealaning rizolig'iga erishishimiz bilan bu dunyodagi turmushimizda mangilik baxt saodatda, ya'ni bu dunyodagi turmushimizning baxtiga erishamiz ham endi kelasi dunyodagi mangilik baxt saodatga erishishga mumkinligimiz bor. Shu amal g'iybatlarimizning birisi ulda bo'lsa ana namoz. Namoz ulda bo'lsa Alloh subhanahu va taoloni unutmasqa, Alloh taolani doimiy ravishda esda tutib, Alloh taolaning amr buyruqlarini o'tabda, Alloh taolaning rizolig'iga erishish uchun bir mumkinlik, bir fursat. Shu qurol deb aytsak da bo'lar, ya'ni namoz ulda bo'lsa Alloh taolaga murojaat etadigan bir qurolimiz deb aytsak da bo'lar. Ham namoz masalasida ana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam da bizga shunday so'zlar aytib qoldilar. Endi namoz ulda bo'lsa mu'min musulmonning mi'rajidir. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Alloh subhanahu va taolo qarshisiga kelib bosgan vaqtida, ana mi'raj voqeasini esga tushirsak, Alloh subhanahu va taologa shu sayohatni qilgan vaqtida Rabbimiz qarshisida bosib turdi. Bir nindi pardasiz, bir nindi endi ayiruvsiz Alloh subhanahu va taolo qarshisida bosib turdi, ham Alloh subhanahu va taolo bilan aralashuv bo'ldi. Nindi ravishda, nishik bo'ldi ul, ammo anasini albatta biz aytib bitira olmaymiz. Ammo lekin Alloh subhanahu va taolo bilan aralashuv bo'ldi, ham Alloh taolo qarshisida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bosib turdi. Ham mu'min musulmonlar da Alloh subhanahu va taolo bilan aralashishga tilasalar, Alloh taolo qarshisiga kelib bosarga tilasalar, nishlasinlar deb aytganda, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan namoz dedi. Namoz ulda bo'lsa mu'min musulmonning mi'raji. Ham albatta shu namozimiz tegishli ravishda o'talsin uchun, Alloh subhanahu va taolo tomonidan qabul bo'lsin uchun, shu amal g'iybatimiz Alloh taolaga yaqinlashsin uchun o'zina qarata tartiblari bor. Ya'ni namoz tikmagina namoz tugul. Ana tahorat olamiz, jiyinamiz, shu namozning belgili bir vaqtida o'qiymiz. Bu masalani Alloh subhanahu va taolo shu Qur'oni Karim oyatlari bilan bizga anglatadi. Tegishli vaqtida bo'luvin Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi, kitobun mavqut dedi. Ya'ni bir tegishli vaqtda yozilib qo'yildi. Tegishli vaqtlarida o'qilarga. Ana namozning vaqti yetdi ise shu vaqtda o'qiymiz. Oldinroq o'qisak, bu namoz shu vaqt namozdan o'tmayacak. Ya'ni farz bo'lib, tegishli bo'lgan amal g'iybat bo'lib o'tilmagan bo'lib sanalacak. Tegishli vaqti yetdi, vaqti yetgandan so'ng o'taymiz ekan, u vaqtda Alloh subhanahu va taolo belgilagancha farz amalimiz o'tildi. Vaqti o'tgandan so'ng, ya'ni nidir sabab bo'yicha kishi shu namozini qoldirdi ekan, u vaqtda albatta qazo qilarga kerak. Lekin bunday tushunchani bildirmasga tirishamiz. Chunki aytganimizcha namoz ulda bo'lsa Alloh taolani unuttirmay turgan, Alloh taolani zikr qilarga bizga yordam etadigan bir tushuncha, bir amal g'ibodat, bizning turmushimizning bir o'lishi. Hatto ana mu'min musulmon nindi ravishda turmushini olib borasin deganda, qo'y vaqtda ana namozga bosgan vaqtlarimizda, namozni o'rgangan vaqtlarimizda namozni shu ishlarimiz orasida o'qirga tirishamiz. Lekin aslida mu'min musulmon nishib bo'larga tegish deganda, kirisincha namozin vaqtida o'qidi-da, shundan so'ng oralarındagi endi bo'sh vaqtlarini shulay izgi amallarga yo'naltirga tirishadi. Izgi amallar deb aytamiz, albatta, endi amal g'ibodatdan tish qolgan turmushimiz da bor. Üstimizdagi vazifalarimiz bor. Oilada bo'lsin, ishimizda bo'lsin, bu masalani doimiy ravishda aytib turamiz. Chunki shu vazifalarni bizga beruvchi shulay Alloh subhanahu va taolo. Alloh subhanahu va taolo bizga tegishli darajasini beradi, tegishli ilmini beradi, tegishli tirishlikni beradi. Shuning bilan o'zimizning turmushimizni olib boramiz, shuning bilan Alloh taolaning rizolig'iga erishishga bir mumkinlik bor. Lekin shu oralarini tutirgan vaqtimizda da unutmaycha o'zimizning namozimizni o'tirga tirishamiz. Namoz albatta, namoz o'zidan endi shu namoz ishini o'tilarga tegishli bo'ladi. Namoz ulda bo'lsa shulay ana ixloslik. Ya'ni namozimizni o'tagan vaqtda tartiblarini o'rganamiz, bütün mana sajdalarini, rukuqlarini o'rganamiz, namozga azarlikni boshlaymiz, shuni o'rganamiz. Ammo lekin namozga kirishgachda tag'in bir unutmasga tegishli beramiz, ulda bo'lsa ixlosligimiz.
Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям ихсан дигән төшенчәне аңлаткан вакытта безгә шундый рәвештә әйтә: намаз укыган вакытыгызда, гамәл гыйбадәт кылган вакытыгызда Аллаһ Субханаһу ва Тааляны күргән төсле гамәл гыйбадәт кылыгыз ди. Ләкин алай булдыра алмассыз ди. Ягъни Аллаһ Субханаһу ва Тааляны ничек күрә алабыз? Без Аллаһ Субханаһу ва Тааляны бу дөньяда күрмәдек һәм күрә алмыйбыз. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: Аллаһ Субханаһу ва Тааля үзе сезне күргән төсле итеп кылыгыз ди. Ягъни Аллаһ Тааля каршында басып торган сыман. Әнә миграҗ төшенчәсен аңлаткан рәвештә Аллаһ Субханаһу ва Тааля каршында басып торабыз. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааляга аның сүзләре белән мөрәҗәгать итәбез. Фатиха сүрәсе булсын башка сүрәләребез, зикр тәсбихләребез, һәммәсе дә Аллаһ Тааляны мактау сүзләре һәм Аллаһ Тааля безгә тәкъдим иткән сүзләр. Аллаһ Тааляның Коръәни Кәримнең өлешләре, кәлам шәриф. Шуның белән Аллаһ Тааля каршына килеп басабыз. Һәм әлбәттә, намазда булган вакытыбызда баштагы төрле уйларыбызны алып куярга тырышырга тиеш булырбыз. Шуның аша әкренәп шушы ихласлык төшенчәсе тормышыбызда була. Ягъни намаздагы ихласлыгыбыз, намаз эчендәге шушы ихлас күңелебез белән укуыбыз үзебезнең дөньяви тормышыбызга да инде шулай чыга башлый, күренә башлый. Һәрбер эшебездә, намазыбызда шушы ихласлыкны булдырсак, даими рәвештә, туктатмыйча. Чөнки кай вакытта антылып китергә мөмкинбез, кай вакытта башка эшләргә бәрелергә мөмкинбез, әмма ләкин намазыбызда шушы ихласлыгыбызны даими рәвештә булдырырга икән, әкренәп дөньяви тормышыбызда да шушы әйбер күренә башлый. Һәрбер эшебезне җиренә җиткереп эшләргә тырышачакбыз. Һәрбер эшебездә Аллаһ Тааляның ризалыгын истә тотачакбыз. Һәм нәкъ менә шул вакытта үзебезнең һәрбер эшебезне Аллаһ Тааля риза булсын дип эшләгән булып саналырбыз. Чөнки кай вакытта шушы сорау белән әнә соралып китәбез. Аллаһ Тааля ризалыгы өчен ничек соң ул? Ничек, нинди рәвештә була ул? Аллаһ Тааля миннән кайсы вакытта риза буласын дигәндә, ихлас булганда. Ихлас, ягъни Аллаһ Тааля шушы эшебезне күреп, эшебезне җиренә җиткереп эшләвебез белән, эшебезне инде бернинди кимчелексез эшләвебез белән риза булачак. Аңа ничек ирешергә дигәндә, нәкъ менә шушы эшләребездә. Ягъни иң беренче булып, иң әүвәле гамәл гыйбадәтләребез белән. Гамәл гыйбадәткә башка ниндидер ният, башка ниндидер уй кергә тиеш түгел. Намазга керешкән вакытыбызда да ана нәрсә әйтеп куябыз? Халисан лиллаһи тәгалә. Аллаһ Тааляның ризалыгын өмет итеп. Аллаһ Тааля риза булсын дип, шушы эшебез белән фақат Аллаһ Тааля риза булсын дип. Кемдер карап менә ничек намазын укыйбы дип әйтсен дип түгел. Башка кешеләр ярый әле шушы дингә, шушы юлга басты дип әйтсен дә дип түгел. Фақат Аллаһ Тааляның ризалыгын өмет итеп. Шушы ниятне намазыбызның ишебездә, гамәл гыйбадәтебезнең ишебездә исебездән чыгармыйча үтәдек исә, шуны даими рәвештә булдыра алдык исә, ул вакытта әкренәп тормышыбызга да керә. Шулай итеп, тормышыбыз да Аллаһ Тааляның ризалыгы өчен бара башлый. Аллаһ Субханаһу ва Тааля һәммәбезгә дә тормышларыбызны шундый рәвештә алып барырга насыйп итсен. Раббана атина фид дунья хасанату ва фил ахирати хасанату ва қина газабан нар. Аллаһу акбар.